Digel hatina werzê germê, rûdanên agir berbûnê berev zêdebûnê diçin. Lûtîf amarên rêveberiya berevaniya bajêriya Akrê li mavê 6 mehên bûrî, zêdetirî 100 haletên agir berbûnê hebûne. Li wan rûdanan 17 haletên agir berbûna trompêlan bûye. Ku mawe ji nîşkekê ve dibînin, otomobîlan agir berbûyê û zerer û ziyanên maddiyên zûr ber bi xudanên wan dikevin. حتی و گویل سنوره قضا آکری و قضا بردارش و بشه که قضا شیخان کسر پرو بریومه و هفته اتومبیل هاتینا صوتن اف اتومبیل زیاتر اگر شوطا كهرباء بیا و ایرمانیو كهرباء بیا یا اتومبیله دو خواز الخلق خود كان كويرماني جالكو بسربر بيت يو اوتومبيلا ويرماني خو برايكو بيك بورزن يو اوتومبيلا و دو خواز الهوليت خود كان ك هرگوف بطلق پودر سوری ده بید و بردست بید هر اگرکه هبید زیترین وقت بی بطل پودر بکور بینن و اگریب دند اگرکه بیت فهم روندن. وایرمنکê otomobîlan jî xuya diket ku xirabiya curê benzînê û nerê kûpêkiya wayerên kehrebayên otomobîlê û gerimbûna fûlpempa benzînê sedemên serekî ne bû durustbûna wan rûdanan. خرج زانین وگاوه هاوینا گرمه گلک خاصتا پانزینه گلکی نکنه لن باش نیه اغلبه سبب توی پانزینن و یادویش هکه ورمنی های درست نبید ویره که شوطه که تشته که دنیا شا گرمه ویرد حلیه نوه مشکلات چید بن ریدان دوی سوتنه چید بن Digel van hemû rûdanan hebûna kerestên wekû bênxûş û çexmaq û gulavan di nav otomobîlan egerin bû durustbûna rûdanan li demê bilindbûna pilên germê. Lewra pêtiviye şofêr zêdetir bayexê bi selametiya otomobîlên xwe û giyanê xwe bidin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.